Malam gwa hanyi morundu Rebecca sha ban ka yaga tiang me ko ba as de lesson la ngana record won ba je record ke sabas school dum dan kanu rai roi no kot ane ba kon ka pal tot yana pal ko ra jaw gan yesh kur sula ta la gwadin ko shmut ne kere man waron gwadin chine botre la ni ko la ni utin ki chine ko jago mal shini ko gwadin ti dial kenyen ko ene jin ko do bum jin ke jin kun kam ne ti dial reshang ne ko wadin teji ka rwani me tenta wadin wo mo ki yedo wadin ko baka lat wo mo baka je wadin ki ka yem baka je wadin ka bata kel kana ida baka lengta wadin ko baka bot ko rwani ko bo je me kian je baka nyin kana kana long de be kan de be teji de al shido gat ki yon gwara amen wa hani te gwa ban ore rwani kon ah jen wi me ta kon ka lesanen ta kon ka lesanen walian last week ta kon ka lesanen bungandia yes ta kon ka lesanen walian listen walian cha tande cha tani duok talk kene tik cha duok talk kene tik Lord Jesus ya la the way the truth and the life so again to content na ma should not con ke listen da ko so uh ba let's Thursday again ba present ta makaya so Thursday cha tande cha tani roani ko and talk our the scriptures and the truth. So and can why no pot? Can why no cotton take? Can why no cotton take Bible? To quen conke. To ku conke lo quen. Kajan bukome ko lo quintina. So ni kon obok John Raja. Can why no cot? Alo nyu the con go nene and why no cot? Ken to take na. Can why no cot right can get Jesus. Wana me jela ro nene. Mi shangat. Why no cot? Mi shigangat. Che jana tela ngatiene shigangat. Lo do ne chi kot chi da ngai ki Jesus chi da ngai ko ka roi no kot roi ken ke Jesus lo do roi kot mun kan ngai roi tre Bible chi kot che betere do jata mala kona goro kon kot palo ne yedo abareda ki ne ta ge ke ki tin ro ru kan ne ti dial to ne ke tibu ko nanga ga kot lakin ka roi ni tin ko na kwere Bible and tin ko la chole scripture roi ken ke Jesus and who can con point to Jesus and who can testimony ke Jesus ke shining in Jesus lo do right kot mi shi kon ngat a shawo loy dan ko shi kon ngat do right ma to lo do chi ye kot chi Jesus shara bulungo batare da antama mana kwen ka John jabalep ala John shoka John shoka jendiok with the badak bana kan kabas jenwa a te question mi jeti wana me jagora katung nor gora ba kwantung nor jalar wona to waji sa dalada nu wana me ke kwir wani ke kwir wani ke so kajan chapter 5 me and John chapter 5 bana kan kabat jendiok with the badak jagora nene shawaka shirwash de taraidun kewo chiyan ram min shajak ngat shawana ne shawara kot sorry shawara kot taraidun ko shi ram shajak kot taraidun wan me ka bas jendang jogude
wida bongwan che goro yen right kot in relro ke wo shar yene ire ide te yen ke tik midora ke jen min la right nene ting 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 kwida sorry ke wata ban yang apalaka ke kola korwa ni kodla kon ka goro nene ikwen kon ke ko dong iban tik bane jetin karam ku rwa ni kodla right ke kwide mon kwala choli Jesus ci kono ngak ki ci kono goro bu koray de bu kono le ko kar wayno ko de tini right ken ke Jesus so me ci musus me ci banani kana go ci ga tun wan ci kan kala te ku Jesus ya kon ga jaka sam ya kon ga jaka bong no musus kan di ci ka tun wan ci kan kala ke ci Jesus ah me Jesus me ci ban jaka ban fulfill ki jaka ban jaka bu ka tuok ko ka te shalat kan dial ci ga ban tuok ala wo na ban yo jor wan te lat kan ke kwide ah be ko be scripture ke be wan ko te chalat baga bala gwan hikian ko ba kula ngata wona ne ajara me cha gor gok ajen ci bana a proof no wo ja me cha lat chera mo dia to kon ga tungwan long ti to kon ga bong tungwan ruan tungwan te la lat ke wi mo na me but kan de dial ti ja gor di ruan ko ke different ke very special ci kan par ke bong dol gor ki bong ne te la kon ka kwen so take answer ci kon ga de jak so take thini ci kon ga de jak ruan to ko ken ki ka bong to ko ken bong to ko ken tin ti dong de tungwan da cancer man ta sign ti tungwan da ba te ti te kon ga jaka bible ti tare wa to ken ko entik ko dun ton kot anga kadun tel bog de den no kon le bible wi no kon ken wo entik ku kon te go bu gudu du a chan ku teni jin ka resurrection alo jina let tel bog don de jaka be jaka bible shar wudu ka ku te grewde tel bog don de jaka a jan bu bible mishar wudu ko ne ka tek bu gudu di tel bog don de jaka be jaka bible pat kan bong no mon tini we kan kon ngi kon ne ba je dabe di bodol gore di be kwen be tagat be let be mi be dede be tejui be liu an kon bu lo bana yom shilu kala ram dang ngaja jara me shang na ka jara me shaku te ko sene di bi ni en sanyo te kan sa kan diar bi ruani ken ko je ko bible o de bible ya goro jen bu bong ni diar jen bu go to ko bong ni ken bu go to ko ko do karwani te tinti karwani ta kerwan te chi win mon chap kerwan te chi kon chap ko kerwan te chi win mon ko che pe win mon ko na we mane amane win mon we da wa shere wo point dan we da o ko no li to bible te kan ser mu to bible te answer win mon te ne dia tin ba ban ko na pe mu we da wo te bible te kan ser lakin ko bong to ken kan answer mu de ja so why no ko te ka pak shiro ko te le pak
عشان كده قوة جلط فوق وأنا كجلط فوق كجن تتكتن كجن قوة وأنا كان شاك وين مونتا كان بقول وين مونتا so langa ya nya mara ka gan mare en wona ne chano rangi ko bana roya ko bana kale ko bana ko kwen ko bana kala la trita kada ko kon ko la trita kada an bana ngajo di kon bitik ko kon te wi mo na me kon te ke tik ba ban mo kon pe ke shek o kon kan te wi mo na bana ko no bang wi mo ko wi mo dan wi gut bana gut ke ban mo kon bay bulo kon kan la tik dan ko kon tik jiso kon kan ko kon no nyam ko kon no tik mban tik da den do do bi jarni dan ba ba ka bitik dan ba kar loy dan te wi mo ko loy dan te tik on so karwan te dong de ma di an tiana me jawda che ga ma ke kel pat lan ko ko ne karwan to te chome me ke yet te shinwa ke yete bi yen ke bi bi yen te ke meleng yen tin me bra la re ta kada e ko ko ba ko pot jini kun ba ko lo ni kun ani ba go ko pal ko ra jaw ko ni shukar so ba den ti dial ke nyin ko la ta la ko din ke riyete ne ko nywa ka jan sa ma ko nyamara ka gan mare gware ka mare wadin no ne ma jam buk ci kam na yarwandi kam na nyen pak taga tel mi lañ bible ajan bu ko nyam ajan bu ko njak nyen ñu ne teg me ka jan ne teg bu yang ne bene ka bu wala ne bene ngach ka bene rwani ko ne kwen ne ga lo ñi bu taga ne ka jan ko ata ne tan ne gam jek ta te bu long ne ko yidu be tarayda ko bene tiet bu ko ne rwani ko ti ti dia shi di shi lu ja da ge bida no